maka dayaro Nabi Ibrahim napitang yok ko idi maka dadenan re andre kong kay nason yok ko bayne na ko denol li taw tasya sinapanre mako matoga ridio ko bulata dedi ikolen na ni andre be pura nanasu bayne na Nabi Ibrahim ro lain Nabi Ibrahim na tuda na degataw na si mamandre apa makat de denanre dede senanre makat de lo sappa taw kasya anak yatim sappa angka panaruntu na panoli kadalo ko boleh kalau mandre si bawah tudang na panre jolo iya nanae na pamandre Nabi Ibrahim maka dito pandre pa hikmah iya ko mapacing iya agagay mo sidak kamu ina pamandre edenan ri api bahikmah iya na to napake papasae maka iya kong kaaga bunga tarala at papasidak kangi nasa ni mula balu ito matot tariolo iya ko mapalin na andre de na sa ajijo na andre malan andre ko de na puna pandre chukin na nasa dia ngijo nan recokin na pak maka dia rupas sidak ka kada papasalama na curi Nabi Ibrahim tapi tanya tahu coki mina pandre yana tu ampai mapiara coki nah kada jijo mandre kata coki pandre jolo pura pinale nan recokin na pemandre itu sama karena hakikatnya bersedekah dulu baru makan yo pidi ibampai pasar recokin apa to mandre onroto na palasan tapi dia nak atau penrangnya deh. Itu ilmunya Pak Bu. Itu tomato dari makom itu perinsina. Pada mia tuh maka dia nabita sedekah yang paling besar mengalirkan air. Agan napi kau awe ya naele mapajala dinamo ina pa napasolo pa ciri-cirinya. Manoko niya na nasa makojak-kojang. Asa wes taroma nang iya tuma. Mana ka mapasolo we makojak-kojang mati matubunge agay masidak kay nasa ninong manue ninong asue ninong ulo-koloe matam mailayawa nalay robere-bere benala sarri makipasidak ka sebab Nabi tamato makada tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk kecuali sedekah di sisi Allah. Ayan na napake Pak Galungnya ko Pak Galu sabara ko nanri balao nasa pasidak ka. Itu napake. Itu nasa pasidak ka. Iyan na ro nala dasa. Uko ni ro makadadega age ko nanri balao pasidak ka. Dali na meto itu balao. Makanya ko ni capuri dali na manang. Ito? Gire. Makiro tapi angkat tu na Pak Guru atau Pandriteriolo nabaca atau matot ta kumilo mapunubini masih disidi biasa lontarak na meumpalo isat na yaitu doa wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus tak dengnya robo makoko kapan alenya nih 30 tua rua lampa bisa nah dia so baca di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk kasih kiri naulat ko tilalan tu subhana man halakani walam yansani minal rizqin ka tuh baca di situ itu 38 lembar kalau tidak salah timbal balik ogi ia tuh nabaca tawe na rekomaramme bine na panalaw wena na pasigari na pasiramme denan re ulla de to nan re balao kato ia na tu biasa na kada lontaran na may umpalo. Tapi kamu pikir apa? Kau penrang? Tetap payar. Cuma itu orang tidak baca. Padahal isinya itu adalah wirid-wirid. Iya. Tapi kan yakin sakak na. Pak ya tu kau masalah sakak na masih nggak tahu tu balawo. Pak makre dia nagi maka sekik mak dia sakak. Pak mak kometi tahu di ini patah kalupang. Ya kau memang penobi ni milodong. Mata nang milodong. Nanre balawo sena milodong. Nanre ulo sena milodong. Di sana na dupa na lupai. Lupa iya terutama kota tamu ko kanton na makunray masike niya makaga ko penra wih si Jana macerami setengah ni talua oh iya kemudian iya ro ale malabina nabi tahu nak makadaka maku manibatina makuragay pasalama ki Pak Bu makanya saya wasiatkan salawat ini menit kayak kami terpakai tapi aja tersalaiwi salawat Nurul Muhammad sallallahu ala Muhammad dibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima
Napai baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Napai baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ia ko tulay baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu ta baca kasih ratu. Ia ko dia tulay 70 na. Ia ko dia tulay cukup 40. Ia ko dia tulay 30 na. Ia ko dia mau patulay 10 na sige. Ia ko dia tulay 7 na. Ia ko dia mau patalu na. Ha? Ia ko dia mau patalu. Allahumma salli wa na ta baca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aja na lo bangir salawat. Ya ko tulay mali salawat si sabbu so tali salawat 1000. Tapi ya ko dia tulay kata baca mo ko matahaya kito salawat Ibrahimiyah. Ya tu salawat Ibrahimiyah bu tahaya itu paca kurange buat dingipaki milaw dong. Ibaca akatalu na patu milaw dong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa lagi? Hah? Wah, nak kamu itu sampai jangi. Tuh, iya ro baca. Iya kode ta pala iya ro bismillah akka 10 sera napa kimilo dong. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan jumlah hurufnya. 10 sera, ta baca ke 10 sera napa kimilo dong. Terutama kowe may pake makburah karena sama-sama itu baca. Ka 10 sera. Kung kata suruh ki dodongi we, maka datang dodongi ce dewe sama-sama itu dibacaan. Dibacanya ke 10 sera, napa tu milodong. Wadi dibaca Fatihah, ya kunadapi ya kana budua ya kana stain tapakuling katelu, tapi setiap antaranya yang rin milaw. Maka daya betapum ya nak kustas. Kay pudang ada paciciran tapatada ngilimat takusaratna dua wadi bacang. Ya kotannya inna ansalnahu bisa kita bacakan La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapala mo to? Simak na kabay? Tapala mo? Angka kapuli umrah kwe? Angka? Mega? Angka to ko pintu na kabay katuket tak bela dua. Angka ko tiyase. Itu tulisannya itu. Apa datu tau panrita si pulu na payoki to ko pintu na kabay. Ya kupura ki onak masam pajaloro tabaca kasih ratu deta kasih asi na mati. Itu barakanya. Makanya tuh kalau masam paja sunat subuh pura ki masam paja sunat subuh baca nih. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Si kiri na malaikat. Iya tuh na baca malaikat ini lek dalek dibaca kasih ratu ya. Ya komeki tambah astaghfirullahal azim dipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Akasih ratu. Puragi masam paja sunat subuh atau sekalian sudah sholat subuh. Ya kupuraki masam paja loro, tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya ko dia tulek baca dua si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gang kana yaro. Akasiratu. Ya kupure asara matu age baca. Baca Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri gang kana yaro. Aja tale wahlul 'uqdatam min lisani. Gang kami Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri supaya malumu manang urusan tak kongka. Maka dawai malampela de ustaz deu lek baca kau kasih ratu alim poncoe. Alam nasra baca katelu, qul Allahu katelu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wala tu'assir. Akatelu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalinna uku aro betata sebelah kiri. Napa isoro cede indok 5 menre oko 7 jantungnya nai baca ya roh ya kong ka masalah toloy tawe murusukan itu baraka apa lagi deto awe aga napi pak gurongi ko deta apa ya roh pakai alam nasrah aja na kurang kasih ratu tabaca lalana sesuai ini menisapar waktu alam nasrah. Saya diwasiatkan beberapa ulama. Saya datang bertanya ke beberapa mursyid. Dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan, termasuk guru Profesor Dr. Kiai Lipi almarhum dari DDI. Ada beberapa. Iya paling mega na Pak Guru ng amalan bu.
untuk derajat karir Alam Nasr yang paling banyak dari semua yang saya pelajari. Ia paling mega Alam Nasr. Angka lalu pasang na podanga enak. Ia ko angka tau mato angka bija-bijanna. Na baca mu ia tu tau mato na Alam Nasr akasiratu lalan na sesusiwannya. Oh lobe. Selesai itu nih. Ini terakhir sudah lobet ini. Ini sudah. Na baca mu Alam Nasr akasiratu lalanna sesusiwannya. Jadi nak rasiratu 100 ke atas kalau mampu. Kalau 100 saja. Akasiratu na anak-anaknya. Satu. Anak-anaknya insya Allah degaga Maria wa umrona. Iya. Jadi kalau anak-anak kita maca to baterai bisa kada lobek to di pacar mai lobek to nyale. Jadi saya selesaikan ini. Degaga anaknya tu Maria wa kedudukannya. Ya kong kau honor baru mulai menanjak karirnya, mulai perbanyak membaca surah ini. Nah sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku ipaki mas sampaja sunnah. Ya aku mas sampaja sunnah kita tali pengupu bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia merigaga. Dia mau ripakuli. Ambil sebagai wirid, insya Allah. Degaga tahu ipano kehidupan aku yang amalkan. Akan selalu diangkat. Bertahap. Itu berkat. Tapalamu ya Roto? Surah Al-Insyirah, Alam Nasr. Iya. Nah, insya Allah ajarkan ke anak-anak kita. Insya Allah. Bu. Itu surah khusus itu. Ia miko papa ketenangati ina ataina. Koma susah-susah papina dingin. Menerima berba roy. Menerima dumba-dumba roy masih bawah. Baca surah Al-Kausar. Kemudian tenangkan insya Allah. Ia miko to 5 susumpai papina dingin. Cik desa kada maju. Tulitu melo macaina deto ka pakacai-cai ki. Deto gaga susah na tuli mandari mendre emosi. Angkat tu. Nabi ta mapasangan. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Akatallu atau akapitu. Maka dia Nabi ta. Siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali. Ditiupkan hawa dari dalam surga. Angka hawa kuipulukulalan na surga. Ipalansut tamu kuatin. Kung Allah Ta'ala warungan itu. Dengan malaikatnya. Ipatamu kulalan na atin sehingga dia tenang. Ia sikiri 2 gunana. Maka dia Nabi ta. Siapa yang membacanya. Maka saya akan menggandeng tangannya. Masuk ke dalam surga. Itu berkat. Makanya namanya itu ta'ala sikiri insya Allah. Ya nanti yasas sahadak naruwe. Sahadak pamulangi. Ya ku makanya asyhadu an la ilaha illallah tanya sahadak ru itu. Ya ku sahadak naruwe itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang pai na baca tu kay ko may matindro. Angka tau malanda lasanna ibaca ya tunapay tapwasan na itanaya leve. Insyaallah iris satu kola sa pacapura si bawatan niya. Ya natuna kada akutana ko ukuruwe sahadak na monri makutana. Itu disembunyikan para ulama.